Kasih lah na. Tahu masih lah sih kena. Doa tuh tong gue. Nona bu. Siapa kata pasti? Sini kira. Kefanya sini kira. Hai. Naide boni kumai koto. Tong toza gue bilang gitu nih. Pusing gak? Ono bersih sih. हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। मेरा Belai naik